Okay, look, lungisa moni mitsala line up ya hina leni aka ku honora ku hita honora xinjhani. Aka number 1 Brasem, aka number 1 ku ta ku ri na George Ribaloyi, I the late Ribaloyi. Aka number 2 Brasem ku va ku ri na Mbazima Wilfred Isinjiva eHlungwane. Aka number 3 ku ri Mafemani Daniel Chauke. Ibe aka number 4 ku va na Mbazima uSamuel Macheke. Ibe aka number 5 ku ri Shifungwane David Baloyi. Aka number 6 Igasi Thomas Wongwane. Oh no. Aka number 7 Floram Kabele. Aka number 8 Tsakani Regina. Aka number 9 Himbatini Enomene. Ibe aka number 10 ku va na Zaman Mixon Sithole. Alles manga sipa ka reputation leni ku George Ribaloyi aka ri George Ribaloyi kusukela namuthla loko honoriwa I Dr. George Ribaloyi, Dr. Mbazima EHlungwane, Dr. Mafemani Chauke, Dr. Mbazima, Dr. Shifungwane, Dr. Kazi Thomas Wongwane, Dr. Flora, Dr. Tsakani, Dr. Nomene, Dr. Mizamani. Sukuruma na rumwa loko ngato va ri kona ndhavuko mi nga va pitani hi va meste ava ri va meste loko va honoriwini I va dokotela. Evurhangeri bya hina lava hi vona nakona va sunguli va ndhavuko ximfumo n'wina DJ wa mina hi bele risimu ive hi karhi hi hindzisa Michael aka tirhisana. Okay, the twins hi ku ya hi line up leyi nga hi tsala haleni hi ta va hi karhi hi ya mi nyika Mike Sesi Rose va vona la George Ribaloyi. Okay, akhensa bakeke hi ta sungula hi ndlela leyiwani. Sweswiwani ta teka ntambu nyika vafambisi va hina va xitichi va hi hlayela swona leswi nga tsariwa laha message ivi va ta vula ku xitifiketi xi ya ka mani or award ya ka mani. Triple T Marketing and Promotions of Appreciation proudly presented to Mafemani Daniel Chauke. Batsalena ID number maranvon nga kay nangko. Kuni bulame. The twins Triple T. We would like to appreciate to Bama Bulandlela, our legends, for the great leadership and being our mentor when it comes to traditional, cultural, or actual. Naswes. Okay. Ndosungulala. Proudly presented to Mafemani Daniel Chauke, the twins Triple T. We would like to appreciate to Bama Bulandlela, our legends, for the great leadership and being our mentor when it comes to traditional stroke cultural affairs. Eka mfuwo na ndhavuko wa hina magaza. We salute you. We humbly say thank you for all the good work and support that you have provided for us. High cancer from Triple T, Twins, Team, Tom, Steve Ketlish, Shikongomiswa eka tatana Mafemani Daniel Chauke. Ayisibeleni maboko loko hi nga khoma nchumu. Okay, abakumi certificate ntsena bathlela bakuma na trophy leyi nga tsariwa ku Triple T Marketing and Promotions. Thank you Vama Bulandlela Bandhavuko Magaza Mafemani Daniel Chauke. Maboko. Munghana Lonene FM, Magombandlela.